ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ngangas nga ba? Kumnuro, ini ay siya kamat. Markabalong dapat member lajang lakukan kamda adas seka chair terung karul 120 CE dan kamda adas tene por Ki MDC kaliang persya ha Khasi Hills Autonomous District Council ki lami jendat no napok yeng dorbar hadien ba kaliang sensyar kalarai ban yaj bet syakmat ban pas ya ka elaka Administration Amendment Bill arajar hulai. Kaliang persya kana doa bade ban pha shwa yakni ka bill syaka select committee bakat bishar banyak namar bagi dan shibun ki jeruat ki be tengku bat ka an jong ka elaka henry kaliang sensyar kam skam kumta ki lami jendat no na yeng dorbar. Mar ka election dalam different bar ka administration. Administration tapi ang kumuro kamgaya kar. Andai ngambang kabiang ni kambiang. Ya kita ni jadi aji boleh pi kandan dekat buat discussion apa itu. Dan raya minta panpen woi ya kajing kini nanti jom dipalpa. Agar pak pengen apa lagi sama. Kalau kita ni akan maulong kepada juga Raja 19 maulong 19 maulong kadang ketin administration ngalapet bahasa ko tim kita ya kebil administration dan kita kan ya ilaka juga dari bilis tim kelas Kamdan konflik. Takran betang kaya kadorbar hima maulong. Katri gamtos. Kamdan konflik maulong pa niya. Akan gabit. Padahal na persyai pandai husyar na barok dia. Tenang ko ngapi. Ladari kabil na kabenta. Lagi baik kirkom jingkmi nanti. Masudai pa pinong bar namanya operator. Mulai kadang pikir nam tajung hilang baru ate. Unnecessarily. Tong baling niya. Nakan mau pon pa dia. Imis pun Imis pun IATA important bill regulation. Anyway, I should request kalau kumno tidak don give it for begini discuss. Why not? Pan yang cepat. Nak katakan ni kan? Nak kalau yang ini tolong well prepared dan go ahead. Yang request yang dia bah ini adalah ni. Mr. Chairman, kung mga laong na ba, nakaliang jungilu iya kabil ngidang yo dang mensitwa dia mustaf. Di kung no expect ini bangin le humwa bangin puli kani kabil bangin long thoroughly bangin long convince. Point of order, Mr. Chairman, sir. Pit ladai ngekran syapang ka jingwan wa bil ni. Keladai ke practice. Kelas isi lu kidon kibul kibang wa mustaf. Oh, long isu tu kan teng kanam itna demi syabat tu kita okay no itu session Kalau kami Mr. Chairman, di ladai bil ki borak kerki makana asli license of session tu. Aba kadon gajingnya keren gajingnya peni nak kaliang ya teh. Mo nak kaliang sensyar pihak sangap. Mendai bangi syukuran hangi ba ni ong bangi syukur siak teh, mendai bangi syukur siak. Ida sutu bagi kalong kerki palat kini kata. Tata kadang yang ailat bahkan dan ke select committee ngide syong dia perkhat le kata kadau yusalah ya keban wan rapat akan next session. Maka session kan long tangau benai Oktober. Tangau benai Oktober kalau awan kan normal session. Sebelum lapan apa aduk normal session. Di Oktober kalau awan. Normal session kan long Oktober. Jadi ailat kan, lada yang kiwi gibil
hakimi isi memensuara ni ailah dia syong dia keras dia syong di select committee dia perkhat ha tebele ya kan dia melak teh kai kejing Teladang mentar ladangan kedau. Buat kami ke bil ke bansia keren hadir. Kejong kadang kelap. Hangtur kinlap pakai kentin. Kadang ya kontradiktif buat kami ke apa mentar. Pakai ke bil ke mentar. Kadang kejing bakla. Inginnya keren kumno. Jaga syong lagi. Nakaliang ke isi mo. Dari nakaliang ke jongi tinggi kepat ba. Ras ke select committee tetap himla ada bulan bendu ahead tinggi Indonesia. Akan sisa kadang bersih ke. Tam long di pan jumut lagi pai balik. Dibalik ni sa endos lang aki special secretary jo. Pan sim katu katni ki ai jumut lagi pai ba. Kapadon ha katu ka. Tenang kalau mengasno banong bagani ka cumi kat kerki. La bun sim ni la ya keren nagapor. Kolong ro. Desa kaweno kiyo alai sausni, alaisni. Pan studi ini ipili batang katapi. Nah saya bangun kerja kamu. Ngangas ngau ba, lakum nuru ini aja kemat. Markabalong dapat member lajeng lakukan kamda address seka chair terong karul 120 CE dari kamda address tene por kalian jom elo kapal pimedo ni ka amendment teton marwa i lapet kem withdraw te mata ko aban sim ye ka sense to house kiba kesan ini ka amendment jo ni ga ilaka banyak cepat soal ni ya ben te to nomor ba te to nomor ba te nomor te belum barahani ka kani amendment i mubar i dawa no te komta ani por nomor kumbakalong i ka kayeng kala kamtat yang ni amendment balap deng be jika original motion bala move daw duty CM so clause 2 is now part of the council's autonomous district administration ilaka second amendment bill 2023. Deputy CM please move clause 3 and clause 4 of the bill.